Mam, mam, siapa itu mam? Nacanya dari kamu mam. Bantuan na jangan. Langganan tanjo na. Para nasir gini nakke. Ano na nasiri? Duduk Kupinta ning. nih. Iya, kupinta di sigada nih. Udah sing kaki main. Mempuri warungku. Angin kopi. Nama sautu rereta. Erei palenta tangan Si bulan misi salahku. dari baluko. Kamami anjokku tade. Kinungin tu ko pinta daeng. Kapadingingi. Iya, makan kia aw. Jangan kia malu-malu na. Hi, ngapa na pa ikama? Kuya, apa pesan ini supaya kamu kuping na? Nakanabing panti, nisan di wala pa. Oh, astaga perulita. Bukan lupa. Kalau pa nisan di wala. Iya, aduh. Sorry bro. Tuliseng kadam tu salah mempori warunnu. Tuliseng kadam tu salah mempori warunnu. Manata kopi asal di turereko. Ibu, anjir nate. Ngabar kanya surabi na bayo panyo. Hai. Na janda balua untuk ile pale-paya amanyu manyu ditang parang Luarata. Deng, apa kita na sumpah, Deng? Anjo na nate. Ngapain? Kanya surabi na bayo panyo. Ngapa sih ngapa tanya surabi? Apa tanya bayo panyo? Inay, nakitanya surabi. Lihat dirita oh. Tanya apa? Tanya sisoy. Enak aja kalau ngomong. Udah sing kaki main. Mempuri warungku. Angin kopi. Nama sautu rereta. erei palenta tangan Si bulan misi salahku. jari baluko. Kamami anjokku tade. Benar tonjo ki kanaya dan punap tanja surabe anakku si gambayau panyu. Kaya ngasih nyuku pangerangan leba. Apa memang jago kana? Kurangnya sendak ke mami. Aneh saking cala-cala mami. Ika tuh tanya pisang epek ki. Iya kau na Karena memang kok. tuliseng kadam tu salah mempori warunnu. Tuliseng kadam tu salah mempori warunnu. Manata kopi asal di turereko. Siapa ya kamu sebut? Ya uang ngomongnya 500.000. Uang belanjaan anakku 250.000. Aina janda balua untuk ile pale-paya amanyu manyu ditang para luarata. Siapa sebagai kana ibu? Ya menyuku kanaya yang inja desengkana 250.000. Jadi totalnya 1 juta. Nyaji ka duit tak? Nyaji. Jadi waduh dulu kata mama. Berapa tahu